Karbi Anglong Autonomous Council atunta isi along resolution NC 50% ang bangkel atun pajum dan pakom dan hasil bangkel nilai itu SC KSA KNC atun rat hortak dan maksud kaca song lamang soal len si nilai itu matalo lapan maksud bangkel nilai itu gudam ji lapan Karbi Anglong Autonomous Council atunta rat a problem cini lah PGR VGR aku tak kalah tu election pokok. Tik autonomous state aku tak kanel itu talks nanghan. Lapen ke non la long le patta kaselam le ador pasu meret aku tak tak. 50% pajum dia. Lagi rat kitu kelak tu main interest tu sih nilai tu. Pudang. Masih nilai tu mah opposition tema. Stan nilai tu ke constructive opposition role senon plebong. Penangan atung bang ke opposition kus kecil dulu. Kongres atunta opposition lo. Serta claim tidak. Kongres atunta lahai kat dua isu ke claim tidak lo. IPSLC tu ke claim pil lo tu ke. BJP सरकार की चौक चे उठा बंग ओपोज थे थे देखो लातंगे आलंग तुम यंग से ओपोज रोंग जाय कथार ता आंतों इंटी कथार अपन लोंग वाक बंग से ओपोज बरेट के मती सेताला बंग सो BJP सरकार तुम पता कपि बात पुठा बंग नहीं थे थे के असे हम आलंग opposition for opposition sector तो लातंगे नेले तो बंग के constructive opposition role masih mana kacuru tu loh ni lepas tu pajum dia so ador kape pada bang pajum dia ada bang ni tu mereka kacuru masih komatnya song tu yang si ni tu baca song apa mak planang cuy hendu ji ciru ji perlu tu ada tinggal dia pun kan ni tu yang mak plan yang epin kan ciru epin kan so ang dengar bang ta pacung dia rat apa